Ua mawal masanga tolu mua mua le lua olua lima. O teine uma pepe fau e pe on wha amaonia mai. E le tātou paanga mai le whalewhai lele. E le tupua tamsese mea o le matatua. O lo o manuia umal tinamla na masanga tolu talu mai le tae awa na leila. Peitai. Na taua le tau a inga o le tina whai lele. O le tamaita e maitanga tala vau sa au mai i Savai. E ola mai i matatua male manatu o le masanga lua. Ai wha te ia lo lātou a inga i le olane o le tina. O le masanga tolu. O se fia fianga fo ilea i tau a inga i so otanga i le whaile le fau. O le tina tala vau i a tau langia pe on ta ua tātou paanga mailo lātou nuu i Savai. Sa alu i ngā luenga wha vai taimi. Pei tai o le whaaftai a ona tau a inga o le toe fo i mai i Samoa. O wha amaunia mai fo e tau a inga i Savai. O le whailele ma le masanga tolu e o mai le fio anga vai toa muli palauli. Ma wha amaunia mai le whailele i mato atua o le imotusia mai le tātou fsota inga. O lo manuia le tina fo ma le masanga tolu. E silia le lua se lautanga ta lotu le tapo inga Katoliko Roma. Le ana whaatumulia ai le malai fono i tia whau i mulinu ui le awauli o le sāna nafi. Le salua matilu o lua lima. Ma whaate i ai tangatai ese ala tau tapua inga sāti e ti e taawale atu i le nai tu o le taulanga. O isi tōni ngā papa e ai alto o tele lava sa pule tangatai lanu o lona la ei. Ma mōli mawina i fo i ta o le kale sia e au fia i mlana fionga i le aki epi ko pōmo se se tui. O savalingan amata mai le malai i tia whau. Ma tō ai tau nuuane i le malu le kale sia Katoliko i muli vai. O sa umalava o le whamantunga, o le iupeli o le whamoe o le e kale sia. Ma li ipatia le observa na saunua i le taitai le kale sia i le tāua. O le tausia o le tātou si o manga. E au fia i le sami ai o uso matua whawhine. O lau tāpenanga fo i le nae pe o na ia whautua. O au tāpenanga umana. I lou a inga ma mea umana whaia e le atua, ai whaasilisili ai lou wā maisi tangata, o le sini le nā, o le iupeli o le tusanga le nei. O le lea ioni uta wha e o le masino Januari lua o lua lima, e masani ona fua i ai le tau o le swau u le masina so ai pe o mati, mai ua tu mawai lava le tau o le swau, mai le masino o Februari. E wha awawai, ona wha atau le pensini, i le lua tālai vai le lita, o le kiso, tolu tala susene le lita, kalasini e lua tala fitu se fulu le lita. Ma whautua i na mai ai, e le minista o tupe o le tau o le swau, e au fiai ma le VHST u amatai mai le Samoa mua mati, lua o lua lima. O le masina fau a pelila u folo mai le ofiso tupe, e whai ai le swinga o le tau o le swau i Samoa. Inisio tala o le whaunga le IPTC lua o lua lima le maunta Samoa le Universite Vaivase i le aso tofi o le Vanstalwai. Na saunua whaaftaim whaavi i ai le ministawa o ngā sau ula yoane tu au. I le langona o le nā fo i tae ao i le tau nuunga manuia o le au whaau. Mai ia wha manuia ai le to o valu sfulu iwa o ali imtamaita i Samoa. Ua au sia ngā paa whaapitoa e mawai ngā ruenga mai i le aonga matata ese Australia. E fitu anga waa na whaau uai le vasenga lua o lua lima e au fiaito mai le whainga o ala vai au nanga taupalama po le whainga o paipa o le kuka o le insinia taavale, tulisi ma le whaapiina o fola maa po o tiles i wall ma fola. Saunua fo il minister ma lo fi nau le vasenga whaau uai maise o le to o whaase fulo i latou o tama i tai. E au fiai ma le to o se fulu o latou fi nau mai. I ngā luenga e tele lava ina whaatino e li, e pe o le whaia o ala vai mal palama, ma ia fola le fisosa ni ai o le malo mo a manoa i tangata uma. Ia whaaftai a foi le malo Australia malana fisosa ni e ala mai le APTC, e pe o na ia le to o lua sulfao le au whaau. O i lātou mai mtanga ruenga le malo e pe o le fesa, pulenga le swa vai ma le LTA, ua maua lātou tusi pasi lona lua i ala vai. Ai o le whaaftai foi i le APTC, le whaapaanga, ma isi whaalapo tonga le malo e pe o le Samoa Police, o le whalepui EPC, lakapi Samoa, o noa le alofa, le Samoa Whawhawhine Association, ma le whonoa talavou o Samoa ma isi. E ato manatu i le lafo na mai e le itua ngai. E le ifaia se proses whapea. Na saua le lafo au mai lo tutonu e le ifesiringia fo le mota. Na mai lau whaatananga whaafonga whetalai. Na lai o Natalia le lafo mtana noa. E le iai fo so mato wanganga e tue whaala be lape.
na tu tala loa lava ono le vaai tu la fono e fa tanga le tape fa tau nu ai fa uma tu pela tala le mele na sa no Ya ya lo se fa un Point of order. Wala la no lo fio. la Point of fiona order. te tai o le tu ngai ona po na tato fe tu na ia lava i tu langa o te ngai na tau sa no mai ai o tato te nga uma ma tato fa to fa la nga ta pena lo ia Lau fiona ngal fong fitarai. e le o se Ya. mea e tau mafai ona Ole me fi fasa. tu na i se te Ana va vela Malia arpe. Malia lo fio ngale su nga mo lon tolu se tuat pela no le tuai tai pa mi fa o mai lo sa no. Ya tu mai lo. O te tula e tu mat falo alo. Ile tule sa no mai e sui nga ngai fuma ngai tot. Ile fa pea. Ole ava no tu sa e mai e lafu. E na fai le lafu. Al sui o le pa o te tai o le tu ngai. Tau fo in tu le ava no e mai e le lafu. Ale fionga al sui le sa no. Tasi lona lau fionga al fong fitarai. E ese ai. O le lafo le o mai nei, a ua uma o na fai le fai unga ale parliament. That's the difference. E le whapea whaitana noa. Le ai ua au mai. Le fto ato al vai aso. Aso rua al vai aso la. Na fai ai le fai unga, tutua i lunga, le au mumuia. Whai mai a, whatuatua ina, au, malakapureta. Ole ese sengal na. Na tu lo fio Ole fa u fale mai o le lafo mua mua. Ma le lafo lona rua lea. Ua tua manoa tua nei le fonga fetalai o le mauta, le sunga pali i li o te eu maspau, i le sunga la au le mali e toa pola ta i vau, ma le sunga tula e pasa i lele mali e le ngaoi, ina ia toe fo i fa ato a toa mai a la lafo, o le lefa atua tua ino le pale mia mola na kapeneta. Ma ia fa manina mo le sila fia le tunu. O le nama fu anga wato e tolo ai le pale mene o le asolua, i le aso tofi o le vai aso nei. O te whamaru watu pa i o parmene, ona o le apu se i o le toi whatati esi, ai o tātu tau manga ni tai au. O le nauno te inga lava, te inga whongwhtala ia manino le whatati anga o so se mta upo tuina mai lumo o parmene. I le tau na whatino se whainga tufonga, se mta upo fau e whaofi mai. Ai le o sira fia le le sui mamaru o parmene. Ia whainga masani lava o tātu ngā ruenga te tau na lo mia, so se mta upo se whainga tustusia, on whatati ai le lumo o parmene. I nei lava mta upo ua o manatu, e tau na tātu unumuta ia whainga masani e whatau teia ai, ta upo whapenei. O le a tunatu le avanoa le susfono e ana le lafo, susfono mo ngā ngai whamaunga numero toru, ma le tai le tua ngai. Toi tā pena whaalelei mai au tau o le lafo. I se whainga tustusia, ma tu ina mai le whongtalai, ai kopi whailo tusi o le whono au whaitu la whono. I leina nai marmala mai sui mamaru, i le ala waa, o lo o tātou wholau ai. Ma whaingo fia e on tā pena whina ngalo mo ni sauruanga. Ma se whainga tāwhia ngai fo i le nai whai ai ona, manino le taunu unga o le neim tā upu. O te, tani manino tō tā upu tūlai mai e te tai le malo, mo mua, le lea o ngāona whaifo ia i le whainga o tātou ngā ruenga, o le fwoi ua manino tūlai mai o te tai le tua ngai, lono winga o whina ngalo fo i leo tō telo le pare mene, ai le lei, o no tātou wha ngā solo le lafo o sui malu o ngā ngai pamonga numero tolu. Na ia manino, e le tasi se tu ai ngā vote of no confidence, e le ai ni pāpui pui e no tia ai, e tupu lava i so se pare mene, le tu ai ngā mta upu. Le fo i sao no manino te tai le tua ngai le tai o nei, e matua ese le nganga o le latu lafo na pāsia, taruai e le pare mene ma le lafo lea, a le sui mo ngā ngai whamaunga numero tolu. Tasi le tu na aifo i aifo talai na mafuai o na pa tele ngese san whae unga, lea na manatu ai, whaatanga le au mai peo le lafo. E whai i ai e le pare mene se whae unga, pe talia ma tala noina pe te ena. E whaing tā telefo i le whongtalai na o whaangaina ai a inga o tūlafo tu mau warsu toru pupi wha. E pe an whae lo mai stasi o minstar ka peneta. Sisira foi, e ese le natura o mta upu lea, se mta upu o lo iai non so tanga man wha vai, e le wha tumtumu lima foi la iai se wa ai a le whongpitalai, lea na o manatu ai e wha tanga tuina mai mo le whaia iai o se whai unga le pare mene. Ua taunu uai le whongpitalai se whai unga e wha pea, o le ale ai se fisili e tuina atu, a la wha ngā solo le tanu eino le lapu. Samoa malau sisira wha whongtapo i mai, e aso suatu wai maru i puenga pe awhai wai eisianga o sala lau pare mene.
Te awhai foi o mātau mai wa totoa i Parmene. Ono le le manino le whaasolonga o ana ngā ruenga. Peo no tau whaafonga mai se tau whai atu le whongtalai. O le tū le leo le whaonga o se whainga tu kufonga. E au mai ese mta au kufou tono le Parmene. Sa tau antu ina mai i whainga masani ai le Parmene. O i ua nei whai unga o te whai loa tu ai. La tātua le pōr tātua whono. Ai o te whautu eina. Nei toi tā pena wha le mai teu teu ngō le lafo. I se whainga tustusia. E le suis whono mō ngā ngai wha maunga nunga tolu. Ma le tai tai o le tua ngai. Ma tu ina mai le whongfitalai. Ia le siria le tu la sifuru lua. E le tu tono le la e le solulu. Lima o mati lua o lua lima. Tui wheila ia il Parmene le stofi o le vai sonei. I le mota whono le tate i Savalalo.